Samsung Citrus je atraktivan i elegantan mobilni telefon retro dizajna i zanimljive forme. Posjeduje TFT ekran od 2,4 inča i alfanumeričku tastaturu. Baterija omogućava obavljanje telefonskih razgovora preko 9 sati, dok u stanju pripravnosti može da izdrži i do 610 sati. Kameru od 1,3 megapiksela sa 2 puta digitalnim zoomom odlikuju različiti efekti snimanja. Uređaj ima MP3, FM radio, konvertor, kalkulator, kalendar, igre, aplikacije za pristup društvenim mrežama, Facebook i Twitter, chat on, instant messaging program, e-mail i druge funkcije. Samsung Citrus je praktičan i zanimljiv mobilni telefon koji uspešno kombinuje retro dizajn i napredne performanse.